الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، فأيها الأحبة، فإن كلمتي مع سيادتكم أيها الأحبة سوف يدور حول سؤال يطرح نفسه ويقول: يا نفسي، ماذا تركت لنفسي بعد موتي؟ هذا هو السؤال، لأن الموت لا بد منه، فالموت باب وكل ذو نفس داخل. يقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الأحبة، إذا كان الأمر كذلك، إذن فماذا تركت لنفسي قبل أن أموت أو بعد موتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا على أي شيء نترك لأنفسنا بعد فراق هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. خير البقاء المساجد، وشر البقاء الأسواق. رواه الإمام الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البزار عن أنس وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيح الجامع: اسمعوا معي هذا الحديث أيها الأحبة. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره. 7 أشياء يجري للعبد أجرهن وهو ميت تحت التراب. فما هذه هي ال7؟ فائروني بالقلوب والأسماء، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم. مسيب جلب تدب باو يتدي والله جو بجو سنيد ووضو مرونكتا جولا برنا دو تاغي فنgon sallallahu alayhi wa sallam. Yewtere khutba an on hino yilo e landal gotal no lando jommudum. Ene ko honɗum mi accani hoore an adomi mayde ɓaawo mi maayi. A anda galleji ɗi accuɗaɗin ko honɗum ronoɓe watta e majji. A anda otoje ɗe accuɗaɗen ko honɗum ɓiɓɓe e ɓeygure e musiɓɓe e musidal waɗoyta ɗen ɗo. Joni noon ko honɗum accanɗa hoore ma tawata ɗum ɗon
ɓe yiɗi ɓe yiɗa ɗum ɗon baraji muɗum tawoyte ka kaburu ma hara si ndiyan saaƴi hiɗa ka nder kaburu ma ɓe wawatama addande waado si nange yalti hiɗa ka nder kaburu ma ɓe wawatama dandude ngulikin jon noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo piiji jeeɗiɗi baraji majji on tawoyte ka nder kaburu ma ɓawo a latade fure ko ɗiɗo piiji jeeɗɗi falɗe yiltude hakkille jama on tentini non ɓe allah yanyani feere ɓen allah no okkorma jawdi mo okkorma feere ko tawata fuu hino faala wallahi ala mo faalaka jawdi fof no faala ko heɓuɗo mo heɓari mo ɓe no faala jaahu e teddungal komo allah okkima mo okkari mo ɓe no faala gandal e faamu komo allah okkima mo okkari mo ɓe no faala ardagol komo allah okkima o okkari ɗiɗo tati mo ɓe no faala jon noon si allah okkorima feere nden o yanyanima ndaari ko honɗum ardananɗa hoorema e nder ɗiɗo piiji jeeɗiɗi noon siko marɗo o heɓay ton gokkun marɗo mo wawi heɓude ɗi fap majji si tawi ko miskin mo mara kadi hay hunde mo wawi heɓude gokkun e majji kanko kadi ko honɗum woni ɗi piiji ɗo jeeɗiɗi tawata baraji majji on tawete ka kabru ma haysi a maayi awalan sabu'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawti awalan man allama ilma ko kala on jannuɗo gandal gandal hara ko gandal nafowal foti ko gandal aduna yankowal foti ko gandal laakaro yankowal foti ko ɗe ɗiɗi non lianna nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm kala faalaɗo heɓugol adna gurna welɗam woko yo jango kala faalaɗo laakara welɗo moƴƴo jango woko yo jango kala faalaɗo aduna wo laakara wo yo moƴƴu woko be o janga hiɗa acci gandal yimɓe ɓen no nafitorde ngal gandal miɗo jogi ɗo micro miɗo wowla julirnen fappu no jenti ko gandal waɗi ɗum ɗo hara o moƴƴinnoɗo ɗum ɗo sincuɗo ɗum ɗo si tawi hara o ko julɗo kala gollitirɗo micro ila yawmil qiyama ɗum ɗo waɗanimo sadaqatun jariya hiɗen jalbini ndaare courant no fotiri si tawi o inventuɗo ɗum ɗo o ko julɗo ko gandal ni julɗo e kefeero fof no nafitorde ɗum ɗo si tawi ko julɗo ɗum ɗo nafaymo ko kabru makko nafuyamo kadi yawmal qiyama haray wona yen faamu gandal ngal tun ko qur'ane e hadise e fiqhu tun na ɗum non tun ko kullu ilmin nafi'in ko kala gandal nafowal si tawi ngal nafay julɓe allah ɓen a acci ngal ɗon ɓaawo ma ko ngal ɗon man allama ilma wa thaniyan min bayni haulai ayuha alhibba aw ajra naharan aw bi'ran aw ajra naharan ma on ilinɗo ko wiyete kon caangol o waɗi ɓundu yimɓe ɓe yaha wuppa ɓe yaha ɓe looto ɓe yaha ɓe layɓa ɓe yaha ɓe ƴooga e muɗum kadi ɓe yara aw ajra aw hafara bi'ran ma o jasi koloyru hay si tawi ko koloyru pooɗeteɗi ɗin wona noon fere si a waɗi forage musidɓe julɓe tedduɓe ɗa wawi wadde forage ka quartier moɗon ɗon quartier on fof nafitora forage on sabu ma ndiyam nan ɗan lannataka ka ɓundu allah woni e yewde yaltinanamo ɓe yo ar ƴooga ha yonna mo ɓe pooɗana naɓana ɗum ton ko ɗum aw hafara bi'ran fodde ɗum ɗon hino ƴoogede si a ɗuuri baraji mum tawoyte si a maayi kadi baraji muɗum kadi tawoyte ɗum ɗo woni tata ɓunkun ko bani adama accanta hoore muɗum ɓaawo mayde ɓaawo ɗum ɗon ayyuhal ahibba aw harasa nahlan ma hara himo tuti ko wiyete kon leggal aw harasa nahlan tutaɗe leɗɗe hara ko leɗɗe rimoje si a tuti leggal
siko sondu ari ñaami e leggal ngal ɗa mari baraji wurɗa mayɗa si tawi noon sondu ñaami e leggal a heɓi baraji ko honɗum sikkuɗa si tawi ko bani adama si goɗɗo ari fowtike e ngal leygal leggal ɗon ɗowdi maggal ɗon hiɗa mari baraji wuruɗa mayɗa si goɗɗo ari helti ɗon lekkum o huɓɓinoyi yiite o iwlorima o defiri hara hiɗa mari baraji e muɗum kala ko waɗira kunɗon goɗɗo nafitoroyi ɓay ko an tutingal hiɗa mari baraji muɗum ila yawmi alqiyama wa bada zalik aw bana masjidan aw madrasatan aw makanan yudrasu fihi wa yutaallamu fihi dina allahi wa sunnata nabii sallallahu alayhi wa sallam ma o darna juulirde ma o waɗa lekkol o waɗa duɗal yimɓe ɓe yaha janga ɗon faama diina muɗum ɓe yaha ɓe juula ɗon ɓe totta farillaji maɓɓe ɓe yaha ɓe moɓodira ɗon ɓe janga deftere allah nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ɓe jannidira hakkundeji maɓɓe foti ko moko baɓe foti ko sonnaɓe foti ko fayɓe foti ko juuloɓe foti ko wirdotoɓe jantotoɓe inde allah foti ko moɓodirayɓe fi haajuji jokkereji en ɗan harana ko lundi dina si tawi noon a wawari darnugol juulirde nden nde fof kono an kadi etongel ma wona nder ton a waɗirta to fiya waɗe imam ma fiya waɗe salli ma fiya wonu président ma directeur ko waɗirta ton ko ibtigaa mardatillah ko waɗirta ko fiyo allah yoɓe hande ndaare ka wonɗen ɗo juulirde nde tori ɗen fi muɗum duuɓi ɗiɗi alhamdu wa shukru lillah hande en soodi ko enen innori woɓɓe no itti ɗo mbuuɗi muɗum hara ɓen hiɓe tooli amérique no gasa ha darngal daro ɓe tippirta hay europe wona fere ka juulirde ɗo kono kala ko juula janga inde allah jantaɗo baraji ɗin tawyeɓe kaɓe woni ton foti hiɓe wuuri hoti ɓe maayi woɓɓe no ittiri afrique woɓɓe no ittiri nder europe woɓɓe no ittiri asie woɓɓe australie aduna allah on fam alaka mbuɗu iwrari ari ɗo fi nde juulirde ɗo ɓeɗo fof ko waɗiri ɗum ɗo ko ibtihaa mardatillah ko fi allah ɓe waɗiri ɗi baraji ɗo fodde ɗo no juulede no jangede inde allah no jantede no moɓodirede ɗo fi jokkereji en ɗan kala ko waɗa ɗo baraji ɗin taw yeyɓe hayyan aw mayyitan foti hiɓe wuuri ma foti hara hiɓe maayi wa sadisan ayyuha al ahibba aw warrasa mushafan ma wacci deftere aw warrasa mushafan ma ɗum o windi deftere o acci ɓaawo makko ko hino jange ka sahihul bukhari wa sahihul muslim wa riyadu salihin wa arbauna nawawi wa hisnul muslim wa gayru zalika min alkutubi addiniya wa gayru diniya o acca defte diina ma hara na defte diina ko jama on nafitorta ila yawmi alqiyama masalan imamul bukhari فصحيح البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله كنا دفتر روبوري سلو ده سيداي دفتر غولارا o feƴƴi ni no neɓi kono kala hadis mo fili aynihimo ka bukhari haray lanni haray haala lanni ɗon hisnul muslim ko deftere nde ñanda ha kono walli fiiɗo nden o waɗiri ihlas e nder gollal ngal o laɓɓini gollal ngal hande yetta julɗo mo mara hisnul muslim hara no wattiga jiifa ɗo no naftorde ɗum ɗo hu yoni ko naadoyimo ɓaynela alaihi maji ko ɗi piiji ɗo jeɗɗi woni ko neɗɗo accata galleji ndaare ko yimɓe woni e sokidirde ɓey ngureji naɓidira justice fii ko wiyete kon ko goɗɗo yangi e acci ɓaawo makko hara o soñjaɗo fof ko an ɗaɓɓo ɗo ɗum tawa e ma kaka burma no gasa o accuɗo ndi jawdi hay koloyro waɗa no gasa o accuɗo nduyi jawdi mo mari étage ji kono hay juulirde wotere ala nde o darni no gasa o accuɗo ndi jawdi hay lekkol goto ala mo o darni no gasa o accuɗo ndi jawdi hay aliyadimajo goto ala yoɓande o janggo no gasa o accuɗo ndi jawdi hay goto e sonnaɓe ɓe moodi mum maayi acci o ala e dankade no gasa o accuɗo ndi jawdi hay sodugol qur'anaji naɓaka juulirde allah o ala e waɗude no gasa o accuɗo ndi jawdi hay goɗɗo nawni ari ko makko o wallatamo coggu ordonnance hande noon o laatike fuure o maayi
ɓeyngure makko nden no piirude sokkindiroya sabu jawdi makko ndi kombo ƴettata o conséquence ɗi probléme ji ɗo fof ko kanko yangiɗo ɗawdi yaɓɓi jawdi ndin tawata o waɗari ndi kadi hana waɗede o waɗino cuuɗi étage ji sodugol parcelle ji e hectare ji fiyo inde kaari no mayi keye wallahi keye koko tawye ma ka gabur ma ko ñande surroɓe arti wallahi summa wallahi en fof meɗen en maye ala kadi ko tawoyten ka nder gaburu men sina ɗi piiji jeeɗɗi ɗo jon noon kalkilan hoore ma ɗon dara e nder ɗiɗo jeeɗiɗi fewno ɗo ko jelu mariɗa marɗa fi honɗum mayde nden aray e juhal tawi sikku goɗɗo ko so nawni tun o maaya selluɗo no maaya acca nawnuɗo na nawna woni ko warata na cellal woni ko warata ko lannu balɗe si balɗe ɗe lanni fa iza jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastakdimun a ɓeytantake yeru seconde goto a ɓeydantake kadi yeru seconde goto ko ɗon Allah ini la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un sa fotti e malakul mawti on hiɗa yahude golle waccantamo inde ha mi hewtoya ka ɓeygure mi moɓita si on fotti hiɗa artude ka golle maɗa yahude ka gesa ma yiɗa artude maɗa yehi yeddugol Allah maɗa yehi rewgol Allah wallahi o accantama ha hewta waynoɗa ɓeygure ma nde neɗɗo fo neɗɗo yo préparo mayde nden hinde wawma arde fofango no wawi towude ngo ronka jottitade har malakul mawti ƴetti won kimaki joni noon si tawi jawle ko moɓuɗa kon fop ɗe foppa waɗarde fi Allah ko ɗiwɗo tummi no marani ɓiɓɓe am ɓen fi avenir ɓiɓɓe am ɓen la accangol ɓiɓɓe muɗum na jawdi ndin ko ya mahu ɓandu ndun e wonki kin ɓe mahanoya e hoore maɓɓe no jawdi heɓora si a mahaniɓe cuuɗi a acci jawle a mahari wonki kin ɓe ƴetta e wonki maɓɓe kin ɓe lancira ɗum ɗon jawdi ko accuɗa kon ɓay ɓe anda important mo ɓe anda nafoore muɗum bani adama ko waɗato mahude e ɓiɓɓe makko ɓen ko tawhidullah ko ɓe wotinin Allah ɓe anda ko hongo woni Allah ko fi honɗum woni ko ɓe takana hon woni importance nene e baba har na ƴettugoyno hay so mapaki bammon no mari ko yoni la Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa huwa al-khamisu al-khulafa'u rashidun ɓay o hewti ka o maaya lamma hadarathu al-wafat fasa'alahu ashabu ya Umar maza tarakta li auladik ene ko honno accanɗa koye ɓikkoye ma ndaari ɓikkoye no coko cakanno ko honɗum accanɗa ɓe joni no mayde nden hewti himo aynira fofango o inni wa taraktu lahumullaha wa rasula in kanu salihin fa inna allaha yatawalla salihin wa in kanu gayru zalik law taraktu lahum mala qarun ma nafahum shay'a ɓeni womi accani ɓe Allah ene laaɗo makko si tawi ɓe ko moƴƴuɓe si tawi mi newnoɓe needi moƴƴiri mi famini ɓe Allah e nelaɗo Allah ko Allah ƴettata fi maɓɓe dankoɓe si tawi noon mi waɗano ɗum si tawi ɓe wonari moƴƴuɓe haysi mi accaniɓe jawdi ko ƙaruna accano wo hay hunde wawatade nafude fiyon no ɓe lance fof ɓe funce fof na kamɓe yangani ɓe anda ko onno jagorte ɓe anda valeur muɗum o ɓe mi o ƴettu mise lannataka meɗen innetenoɓe ko patron marɓe jawdi hande ara sonnaɓen e mo be ɓiɓɓe mum ɓe dari ka justice jawle no funse yewtere nden lannataka justice ha tuma ɓe andi jawdi ndi lanni ɓe taƴirano ɓe taƴiri o hande ka fi honnum ɓe andano ko wiyete ndondi Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko o accirano hay nelaɗo yo sendu ko kanko subhanahu wa ta'ala woni ko senni ndondi o inni oɗo ko kunɗo oɗo ko kunɗo oɗo ko kunɗo ɓe maki noon gandal aletengal yejjitede haykengal ko gandal fi ndondi rewratake deftere Allah nden si lewrama ɗon o hande si hewtiga justice indugol li zakari mislu hazil unsayayni kono no ɓeynata ɗum marsata ɗo de rewɓe daro min e koto amen fotay ter oyi muskila naati ɗon andi ko ɗum waɗi ɗum par ce que ɓe jannanoka ko noon hana sendirede bam maɓɓe dogano fiino ɓe famira ɗum ƴettuno ɓanniti hande kadi yurmini fi wata ɓe tampu ɓay hiɗon bamon no acci jawdi ɓe yahari ɓe soñjoyi ɓe faami deftere Allah
ɓe famari sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum woni jawdi, ko honno goɗɗo hanata jogorade jawdi. ɓe faminano ka ɗum non, sina ɗum ɓiɗɗo debbo darota ko inna min e koto am men soɗɗe men fotay e ko baba amen acci, ko honɗum allah ini lizakari mislu hazil unsayi. ɗiɗum ɗum feƴƴi ko ɓe yiɗoyɗo lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura woko nasiban mafrudan. no wodani worɓe ɓen konko nene baba ma e acci, no wodani kadi sonna ɓen konko nene baba ma e acci. jawdi ni foti hindi ɗuuɗi foti hindi fanɗi, o ini wo ɗum ɗon ko geɓal kadi mafrudan, ko farlagal. kala mo a jonni taari haqqe makko on ka aduna ɗo, on feƴƴoyta yawmal qiyamati tawata o hettani haqqe makko on. ko ɗum wiyete haqqe, ko tawata en yawtoyta ko wiyete kon sirat, en hewtoyta ka aljanna mi hettari. yawmal qiyama non ko honno jaɓodirte toon, ko moƴƴi ma ɗi jettete, ko juulunoɗa ma, ko horuɗa ma, ko hajjuɗa, mo jogariɗa on ko ɗum ƴettete o jonde, kon woni perdan on ka an, yaa ha wonta e ko wiyete kon almuflisu. perdi hande kadi ko juuluɗa e ko horuɗa e ko hajjuɗa e zakkuɗa fab a jonnitama ha timmi, kono ɓe joganiɗa ɓen no ɓuri hande kadi baraji maɗi. yoɓita ɓe jogariɗa haqqeji ɓen ha tawata a luttira hay hunde ko naɓay ma aljanna. hara ko honno gerrete hande kadi koyo bakkatuji ɓen ɗi ƴette faweɗa, ɓe inna khuzuhu fa khullu, nangemo kolbonmo jolkonmo, summa aljahima sallu, ƴettoyonmo kolboyonmo ka nder yiide to kadi. fi honno ɓe o jogani ɓen hande kadi ɓuri yeru ko addorno e moƴƴeriji ko. wata yawi to goɗɗo fi o ala arde ka juulirde, no gasa mo ala arde on ɓernde makko no laaɓi ɓuri am. ta taƴano goɗɗo fodde o mayani, wata felli to fiiɗa arde ka juulirde an a lumbi, goto anda ko honno wattinirta. yo toro allah subhanahu wa taala on yo allah arsuken en fo meɗen battane moƴƴo. وأخيرا أيها الأحبة، من بين هذه السبوة الذي يجري للأبد أجرهن وهو في قبره بعد موته أو ترك ولدا صالحا يدعو له ويستغفر له. ما رحم أجي إدو موجو فهموا دينا ومن تجود يا رب ارحمهما، الله مترك ما يرمنين بابا كما ربياني صغيرا. waɗo ɓeeni irnolan fewno mi wonno boobo, emba nene baba no yurme boobo tentini non nene. wallahi summa wallahi ala ko wawɗe wadde ha yoɓen yumma men e ɓen meɗen, ala sina sen ɓuttiniɓe ɓernde. abdoullahi ibnu abbas o wi wo la adri amalan afdalu min birri lwalidain, kanko de o inni wo o anda gollal ɓurgal moƴƴude yiɗede ka allah ɓuri ɗiggangol nene baba. lamma suila annabi sallllahu alayhi wa sallam an ahabbi l amali ila llah faqala alsalatu ala waqtiha, qila summa ay qala birru lwalidain. ɗiggangol nene baba. goɗɗo ari landi nelaɗo golle ɗen fab ko honno allah ɓuri yiɗude, yetto lan nelaɗo mi waɗa ɗum, yano may ko juulugol e leera, ɗum non perdirino en. wontaɗo ñallal hara goɗɗo landaki ustaz woni ɗo jumaje ɗiɗi tati mi heɓari juma, ko honno mi kerdata. si goɗɗo landike jumaje ɗiɗi tati o juulari, o andi oɗo fifanayi alansara e futoroge yeggitanoma fimo, ɗum ɗon hande kadi considéraka ko ma fino hande kadi ko juma on kadi yehi ha o luttiri wotere, sabu dogugol ɓawo aduna ko a hendota ko ila yawmel qiyama. adinoɓen ɓe ronkuno ɓe doguno fi aduna ha allah ƴettitiɓe ɓe ronke hendade, ko an hendato hande wallahi ko mustahil. ono ni ko ɓuri moƴƴude ko allah yiɗi kon fof ko juulugol e leer. assalatu ala waqtiha. qala nabi sallllahu alayhi wa sallam iza ra'aytum rajula ya'tadu lmasajida fashhadu lahu bil iman. woso yi gorko himo duumo juuloygol ka juulirde sago maako ko toon tun o tottata farillaji ɗin, wo seeditande oɗo ko marɗo iman, fashhadu lahu bil iman. yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam bashir almashaina ila almasajidi fi zulami binnuri tami yawma alqiyama. wo weltiniri ɓen seppayɓe e niɓe
seppayɓe e neige e ley ndiyan e ley nangue yawgol ka juulirde fi tottoygol farillaji ɗin ɓeɗo no wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama ko ɓe lumbiroya sirati hara ɓe ma naada ma paaki yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm welo welo mon hande ko jannati ko yon naato e aljanna sabu ko wakkilinoɗa immogol juula subaka e leer tottoya farilla allah on ka juulirde waɗa ko allah ɓuri yiɗude e golle kon habbul amal assalatu ala waqtiha kullul faraid min alifiha ila yaiha furidat ala al ardi illa sala fa hiya furidat fi fawqi sabu samawat kala farilla mo anduɗen no farla e hoore bani adam kaka hoore leydi ɗo jibril addi farli mo hoore nelaɗo sina julde nden kaga kammu jeɗɗawo dow ko ton o nulani nelaɗo o ƴetti o jonni mo hakke ko ɗum hetti o andi si mawɗo ma tedduɗo ma falawma jonde goɗɗum ɓe mbawi nulde goɗɗo naɓoy kono so ɓeyni yeyinde a kaari miɗo faalayo men yiidu hara ko a woni déplace ara waɗo yitere ɓeyna ɗum ɗo mi halfinima ɗum ɗo haray wattan hakkil ɗuma kadi kamɓe halfinnoma kono ɗum ɗo no jogui importance ɓuuri ko feƴƴi kon awa wo ko ɓuuri moƴƴude ko allah ɓuuri yidde golleji ɗin fof ko juulugol e leer landi no ine wosi ɗum ɗon feƴƴi kadi kono wo ko birrul walidayni ɗiggal ngol ɗofto nene e baaba ko tawata enen sukaɓe juuɗiɓe Europe hande Amérique e yeggiti fi ɗum a yiyay goɗɗo no germa nene mum fi 50 euros fi 100 euros fi 200 euros mi naɓi komi naɓi wala yonde ene ɗo sikka mi hoccay woni wallahi a hoccay woni ko duwawuji mabɓe joɗɗima Europe ɗo ko sabu maɓɓe waɗi so tawiɗa wooda hande sa yiya waɗama barki hande ko sabu nene baba ko wallahi hay ottande wote hay sa ƴettuɓe nawɗaɓe ka kammu a watta yoɓude biroma e baɓe ma tawɗa ko fi 100 euros ɓe landoma hara hiɗa mari ronkaɓe jonnude maraɗin ka comptema hay so tawi ko coggol wayi ma factide ma ko ñamanoɗa an e ɓiɓɓe ma wallahi ɗa hani ƴettugol jonna yumma ma e ɓe ma yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam rida rabbi fi rida alwalidain wa sahatu rabbi fi sahatu lwalidain wo weltingol allah ko moyme woni falaka yo allah weltano ɗum ɓe yeeti e non ko honto allah weltoranayi ma siɗa faala yo allah weltanoma eto ha nene ma e bemma weltanoma tikkere allah nden ko allah monantoma kon yo so tawi yumma ma e bemma monani ken kono enen sukaɓe handen ha jakay ɗum si sonnaji o weltike ɓikkoy koye weltike a waɗani hoorema plaisir ti tan fou de des parents a haajaka e maɓɓe hande ken no waɗi o la yubali fa subhanallah senade woɗani allah aqulu qawli haha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafuru rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الأحبة فقبل أن أغادر هذا المكان المنبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء كل ما قدمتموه من إعمار هذا المسجد من المهندسين ومن رواد المسجد ومن التجار وغير ذلك وكل ما قدمتموه لبيت من بيوت الله أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل جزاء كل هذا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما قدمتموه لأنفسكم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مغني رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف وأفئدة هواء ليوم لا ينفع فيه المال بل ينفع فيه الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا سيندم يوم القيامة فسأل الصحابة حتى نحن المسلمين قال حتى أنتم إذا جزاكم الله ما قدمتموه أنت ستندم لو كنت أعلم لقدمت أكثر من ذلك ولكن هيهات هيهات فالدنيا دار عمل بلا جزاء والآخرة دار جزاء بلا عمل
musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude bajjo on ɗiɗaɓum aɗo mi tippade ka hoore mimbar ɗo miɗo toro Allah hiɗen e lebbi hormorteɗi ɗin no tawa e majji nduɗo zulqida nahnu fi shahri al ashhurul hurum miɗo toro Allah onon waɗuɓe ɓen fop e waɗunoɓe e satiɓe waɗude fiino nde julirde sodire yo Allah maran on ka bonata toon foti ko gollirɗo doole foti ko gollirɗo jawdi foti ko gollirɗo feere yo Allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude e jotti haray en luttira si wona seeɗa télé wonowa 50 000 ma seeɗa 50 à 60 000 ko jooma suudu ndu woni ko luttiri joni noon aray en soodi hande ka woni ɗo nde juulire ɗo ko e inde julɓe ɓe masjidu ibadurrahman haray nde ɗo woni hande onon waɗirɓe Amérique Australie Afrique kala ka waɗire aduna on ko Allah pettowa yo yoɓde o yoɓon ko ɓuri moƴƴude en jotti mi toriki Allah subhanahu wa taala ɗi jeɗɗi jantari ɗo yo Allah arsuko e wawen waɗugol hay si tawi ko gotum e majji ma newnana e waɗugol ɗi jeɗɗi on inchallah اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة